Nizana Khan UEFA Champions League season kalmeka quarterfinal khel zone tain Bayern Munich le Real Madrid in khel munam lutu kan muwa European big team in machona hian goal sari loi alut hun tira le hun topa goal kan mu boka red card po pahni phornin hein khel chungchang hi tuntuma hian kan soizau dona thil thleng te kha kan ngai tua thiam theinan po min pui thei kan be se ani in khel danga Arsenal in Sporting an mi khwal boka hemi chungchang po hi kan soitel dona chuba ka chuan semi-final lu tele anin machon dan tur po achiang hala hemi chungchang po hi kan soi kai don ani Arsenal in Sporting an mi khwal na match hi soima sata ila Arsenal hian first leg ka sikhat faya an ne to Portuguese club tha Sporting mi khwalin 4-2-3-1 formation an manga Sporting po hian 4-2-3-1 formation vek mangin he match hian Arsenal hian ball an changtam zoka hun tha po an nei tam zok bok ma se golan khung thei lova Sporting hian hun tha nei tem jok ma sela first half a goal ban an pet pera second half a po rem chang anin siam vele zeu thina Arsenal hi second half a po an teural Leandro Trossard goal ban atau pera Gunners player te hian penalty area po na changa goal khung tuma pet an nei nuala chance nei tam jok ni ma sela Sporting tlar nung thia an ol sambik lavani team pahni hian film khur taka an khel rualin chance an zong ngar ngara ma se an ke a mui tok lo Arsenal hian voi som panga sot nein Sporting hian voi kwa sot an nei boka ma se voi khat ve ve chau sot on target an neya team pahni hian a mor an bok chekui thak ani bere hei wang hian goal po alu talo renga first leg ka Arsenal hi sikhat faya an chak to awangin INKHEL pahni belbomin Gunners si sikhat fain Sporting laka hian an chakta ani he match hian player of the match Martin Zubimendi thlan ania ani hian ball apas zongzong atangin za somkwa pahni apas dik thlapa kilometer som pakhat point pathum akovar man boka Arsenal tan adai zai hle ti hian Arsenal hian Champions League season zone in semi-final anin pet kai ta season masa khan semi-final a PSG machonin aggregate goal thum goal khatin an tloma final an lu zo lovani tun season a semi-final in pet kai le ngalin Atletico Madrid an machon don Arsenal hian ang club chanchina Champions League hian season zone in semi-final an line pet kai ngai mi lova tuntuma azona semi-final an luna an ton ta ka wangin an club chanchina an lati ngai lo tin bung thar an kai ta ani Arsenal hian Sporting laka tlom an pum pela wang hian anni pahni hi UEFA buasai in elna UEFA Champions League B ka chau ni lo UEFA ina abuasai in elna shrimshima Sporting laka hian an la tlom lo chunzom zela voithum chakin voili anin ne tok ani tun season Champions League ka Arsenal hi match an khel zongzonga latlomi lo omchun ani ta zela match som pahni khelta in voi som an chaka voi ni draw an nei goal som ni pasari khungin match tin goal ni point pahni panga khung ang an nia goal nga chau an la chua thunga match som pahni an khel to atangin match riata goal an veng hima an tlar nung aphui hle ma se goal khung thei fal an nei lova an player goal khung tam ber chu Martinelli hiniin goal ruk akhung towa ado tu chu Victor Gyökeres hiniin goalie akhung to Sporting hian UEFA buasa in elna an khela away match result an nei chhelea away match an khelna nung pakwa atangin voi khat chawan chak anni hian Arsenal hi ne an chak zol na tur chu tun season trandona transfer chungchang kha anitel lo thei lova an striker tha an goal khung khol ber Victor Gyökeres hi Arsenal hian an mina team borok ti thalo zongin Gyökeres po hi akhosa man hiala khatiang thil kha team pani inkara thleng ani awangin player tha chanjok Sporting hian achu saktu Arsenal hi ne ngei an chak zol don ti achianga ma se an be se an puitlin thei talova Sporting hian UEFA Champions League an mang tha ta ani INKHEL zuwa Arsenal manager Mikel Arteta hian soyin ka player te chunga hian kaloma anni chunga hian lomna chang hriat tur ti hi kathuken ani anin pek na le thorim na te kha mu mai thei ani lova khang thil phena khan thil tam tak an ti bok kan club chanchina la thleng ngai lo kan thlen tirani atia Sporting coach Rui Borgesian seve bokin ka player te tan in chuanna tur awmin ka hria Arsenal kan machon na match nia an thil ti te hi in chuanna tham ani tuna kan result aya tha hi kan phu chuan ka hria a extra time tal khel kan phu match ni kan khela Sporting in chance kan nei thazoka Europa team in lom thaber ball khati tak maya kan beile thei kha kanau te ka chuang le atiani Portuguese club Sporting hi chu an thlen chin quarter final a hian an lung oyani poin amak ran lawanga
achan chu an tan champion be seina tak tak awm chuang lawati theya van neina an lama atran lo chuan ram sang jok an tan a hupur om zual theya chu wang chuan an tlak taka wangin na ti hle ma sela an tan chuan an thlen chin hi lomna tham atling to Arsenal tan ero quarter final a top arem lova quarter final a top nita sela an hlo cham tia soi thei tur an ni don tuna semi final an luta a final an hu phak thuak to an ma chon tur ero Atletico Madrid an nia Champions League a hian in soi thei tur jok an om lovani final lut ve ve to chunga la champion lo ve ve an nia Arsenal a po semi final a chuan INKHEL munam jok a be se ngam to o me ti hian Arsenal hian tun season a Premier League no moi le Champions League no moi choi thei ngei an la in be se chun zoma FA Cup le Carabao Cup a lotling talo ma sela no moi ROPUI jok pani English champion ni na le European champion ni na hi la be se chun zomin an lotling don empty ero kan mu zui tur ani dona an champion lo ve ve chuan an nil don chu wangin apani emo khoi emo jok tal hi chu an choi angaya ani lo chuan an ming chiat to thin na ngaya ming chele thei an ni INKHEL danga kaita ila nizana quarter final match khel danga Bayern-in in Real Madrid an mi khuala Allianz Arena Bayern khelmola hian goal sari lai lutin INKHEL munam kan muwa abikin first half amunoma second half top lambo ruakin ngai ven a hlo lebok Bayern hin first leg a Real hi goal ni goal khatin an neya din mun thazoka ding chungin Real hi an mi khuala ni ma se goal khat margin chau ani awangin Real tan be sei asanga Bayern tan film khur atulna akiem then chuang lo Bayern hian 4-2-3-1 formation mangin first leg a bultan tu player som pakhat te bok second leg a bulan tran tira Real Madrid hian 4-3-3 formation an mang thunga Bayern Munich le Real Madrid te hi team tha semi final china po lung oilo champion kher lawa chuan lung oilo tur an nia player an nei thaboka an huai sen le bok chutiang team an ni awang chon INKHEL bo ruak po asanga senior player chesual po kan mungal INKHEL an tran deuh chau tin minute khat em po an khel zo man lo tia Bayern goalkeeper kumsom limi ton hriat nei tha em mai Manuel Neuer a chesual ngala ball a pet chuak thatok lo goalkeeper ball pe thiam ber pol hian om ang lo zeta ball pe tin Arda Güler Turkish playmaker ball pe thiam zet hian achanga voi khata Bayern goal lama a thlo phei ngal Manuel Neuer tan dan man ngaina aom to lova Real Madrid hian an Turkish rol thar duom goal ro pui khung mangin minute khat an kheltlin ma second somthum palina a sikhat fain ma an shwai ngal de rani minute rugna Bayern forward Luis Diaz an corner a hlo chuaka German ball pe thiam Joshua Kimmich chan pe tin Pavlovic chan goal line thru la tangin chiang setin atau gola Bayern sipur asut vele Real Madrid goalkeeper achefu tok lova ama force to omia lovin a balance abuaya ball kalte fu lovin Pavlovic ben khal theilo zonga khosain an mani gola atlulut ringot maya Bayern player Pavlovic tied to Arnold dain tau khal tumna nei mia lovin adin chil ringota Real Madrid hian an goalkeeper le Arnold ten anti tur anti lo antuar Pavlovic hian zuang mia lovin aom huna tangin atau gola alu alo do deuh top ti thei khoba ol samin atau gola ni khatiang taka tau theya aom kha ama anghe that chu thusan ni sela Real Madrid player Arnold le an goalkeeper in anti tur anti thatok lo wang ani team pahni te hian ball an chanin chan siam chuak turin remchang an zong zela hetiang kara hian darkar chan ve an kheltlin ma devin Conrad Laimaran Brahim Diaz titluin penalty area pon theta free kick achoya Arda Güler le Arnold an din chilin tu zonge pe don an hriat mai lo Manuel Neueran wal asiam film khurfuwa ma se chu Arda Güler tan harsana siam tu atling lova Turkish playmaker hian akevelamin moizeta wal pet khumin free kick goal moizet akhunga Turkish playmaker hian ball pet athiam zia alan tir non Manuel Neuer khan aven lo na lam niin ada ol zawlu tu kha akovar man to lova German goalkeeper hi awanglai angkha chu ani tabik lo Arda Güler hian apet na thokhat boxia Real Madrid hian goal ni goal khatin ma an hruai thei pha ma se mini samthum pariana goal dang kan mulea Upamecano an Olise ball pass changin waisen takin Real goal nai zongin akhala Real Madrid player ten Bayern attacker te an ven kara Hurricane an afin chuain Real Madrid defender pani Militao le Arnold in kara mun all achua abula Luis Diaz Chevelin Real Madrid defender apot pengbok tichuan Dayot Upamecano Bayern center back in attacking midfielder angmaya ball fing pechuakin Hurricane apasa
kein hian asiam rem zeu nuwa moisetin a thuai lut Hurricane an bola chan khan abula Luis Diaz khan mun all asiam bela Hurricane khan a pet goal theinan Colombian forward hi atangkai hle kein hi aring tok le ti po alang non le he goal lu dan enin Upamecano khan mun all mangtangkain ball a khal lut thato sia real tan khachuan ball a pass na lam tur ven that kha anti turani ma se Luis Diaz khan Militao kha apot penga Hurricane kha Arnold khan aveng tamia lo thung khati lai Arnold tan aven that lo lai tak kha Upamecano le Hurricane te hian an mangtangkai Hurricane an ball a chan ve le Arnold kha atlan ve chawa atlai to aveng man talavani farsa fa goali kan mutua ma se ala zaulo goldang ala lubel chawa Bayern-in an eteka fola om ngei ni in an shebok ma se realin ball an chan nuwa rang taka etekin Bellingham ball pass changtu Vini an veilam sira ball atlan puya Bayern penalty area a alu pui hnuin mun all no khatu Mbappe finglu tukina pasa Bayern defender ten an veng man talo Mbappe hian penalty area a pet goal lo theilo khopa chance tha nain mini somli panina real tan akhung chiang le farsa fa goal nga kan muwa goal alu tam chu thu ran chance tha dang team pani ten nain an khoral tel cheu boka farsa fa hian INKHEL munom bi kan mu ani farsa fa hian Bayern-in ball an chang tam zoka ma se an game tempo amuang zok mun all zonga an then kwalkara realin ball an lak sakin rang takin an attack ngal mi azela Bayern defender kara Mbappe tlazepin adok le zok thin Vini an rem chang asiam thiam boxi Real Madrid hian an attackin a hlok bik riawin alang thina Bayern hi an retreat thalo pheise chuan goal tam zok an chua hialin arin om Valverde an tlar hnung aven puina sadewa tlar malama atal tam lova Mbappe an alai alwalum tha abula Brahim Diaz a nok fu boka Vini po Bayern tan buipui ngain a khosatam le Arda Güler finglu tukha fakmolmol tlakani bok Bayern lama Michael Olise an first leka a khel ala phak lova Ferland Mendy an aven tak wangte po ani mai theye Mendy hi Carreras ai khachuan experience nei thazok ania Olise hian farsa fa hian ball lu pui mi angkha anei thei manglova Hurricane ero atangkai rengmaya Kimmich po Bayern game khai pa ani Bayern hin goal thum an chua chungin farsa fa an player che thaber pola soi thei chu Dayet Upamecano an center back hiania an center back hian thilpoimo atitam hle farsa fa INKHEL munam takan mu nu hian second half a farsa angin goal alut ngal talo thunga Bayern-in an khel dan phung ngai mangchung siin tlema in herrem hretin an do thei zuala Bayern hin atam theyang ber ball chana chumi kara rem chang omjeu man tangkayan tum Real tan po a harsat zual pha Real Madrid hian farsa angin chance an siam tam talo reng boka ma se ball an chanin Bayern ang lo takin tempo sang takin an nor zela ma se Bayern an film khur zuala wangin Real tan hian a harsa zual ve bok team pani tan che solna chi anilova INKHEL boruak sang player thabik nei ve an nia in thla da zeu emo player pani khat che sual zeu emo anom chuan tor ngal theina tur match anina an chiang hle chu wangin anin vengton thiama first half ai chon second half amunam talo deu ma se second half top lamai ero khel zui lo thila thleng Real in minute somruk panina a an lutir substitute player Kamavinga an minute somsari parian na a Jamal Musiala apot luwa yellow card a choi minute somriat parugna Hurricane titluin a fall leya ma se match referee in yellow card a phor ngal mai lova referee chet lakdan enin card phor atum lauti alang ma se Kamavinga hian ball lain Bayern in free kick an pet ngal mai tur ati khotlai hret peka match referee in yellow card a phor pha referee hian signal apek to thu zaizirin a hril fia zui boka thil thlendan enin Kamavinga hi referee hian yellow card pek le atum lem lova ma se a chet dan kha referee hian ngai thei talovin yellow card a phor le tamai ni in alanga hei baka hian referee hian Kamavinga hi yellow card panina a phor khum nu hian red card a phor mai lova Kamavinga hi nung chonin akal son man ma se Bayern player ten Kamavinga hi yellow card choi to ani ti an lo hrechiang sia match referee an signala referee hi hoiletin red card a phor zuita ani Kamavinga hi avan duai hle te po ati thei ome referee khan yellow card a choi to ti a hrelo ni in alanga lo hria ni sela second yellow card kha a phor kherlo arin om rum chu match referee hoi her le chet lak dan khan atifia engun paule achiang ani engpo ni sela Real Madrid tan chuan soisel chak om jak tur thil ani ti achianga a fall na ber a sof angreng si
referee ngai point kat phor na tur chia angai lova ma se anua kama vinga che lak dan khan referee ati so ani bera khala kha then khat ngai dan chuan a over lutuk love ti ania then khat ero chuan referee thutluk na kha adik thlape anti ve thung he thil thleng hi Real Madrid tan chuan apoi ani top maya Real Madrid hian an tlem jok nu minute thum po aral main goal an chua Luis Diaz le Musiala ten ball in passin Diaz hian penalty area pona tangin far post lama a thuai luta Real Madrid van doina bel chatu chu an defender Militao an alo dang per zeu kha ani deflect omlota sela goalkeeper khan abeng per man mai thei goal thum ve an nei ta ka wangin in khel pani bel bomin goal nga goali in Bayern hian ma an hruaya player tlem jok Real Madrid hian additional time a lo thei lawa an nor ngai minute li chau pek bel an ni box si Arnold le Arda Güler la chuakin Mastan tuno le Thiago te Realin an lu tira ma se chance tha an nei zui ta lawa an nor luat tuar ta zokin Bayern hian an countera tun si zona tlar ma player pathum in koprem berte lawam zia kan mu Luis Diaz an veilama bola tlan puya alaya thlop tu Hurricane pass Hurricane hian dinglama tlan Olise a pass ngala Olise hian khal nai zelin penalty area chung chi atangin ake veilam mangein far post per dotin apet gola goal class sang zet kan mu ani abil taba tlar ma player in koprem lutuk pathum kan muwa amor bokna po asial ngang mai he goal alu nu hian INKHEL top zuin Bayern hian voithum anu fual jok anni nuwa goali goal thumin Real Madrid hi an le thala INKHEL pani belboma German champion Bayern hi goal ruk goali in Real Madrid laka hian an chakta ani INKHEL zuwa borok aso sang chun zoma match official laka Real Madrid an lung oi theilo Arda Güler phe chuan direct red card a choi pha Real Madrid hian na ti takin UEFA Champions League an mang tha ani Bayern hian second leg match hian Real Madrid an ne theina chan hi chini in a soi thei ome pakhat chu van neina an lama atanga farsa fa vini an goal kham a pet perte Realin chance an nei an khoral then khat te kha ui vong tham ania Realin red card an choi kha Bayern hian an van nei pui ati lo thei lo bok Real defensive play a nge lo pha Bayernin an tam zo na tangkai puin mun all an nei tam pha chu baka chuan Manuel Neuer a che thatok lo chungin an chaka thil thleng sang atanga te chuan Bayern hi an van nei na soitur awmani apahni na chuan Bayern hian an do theina an discipline thalutuk an chakpui ati lo thei lova Realin ma an hruai lai point an boi lova an game pa ngai khel lui ngatin an dang lam pha lo ball chan tam an tuma an hlo tlinga an attack dana an be se angin chance an siam tam tok lo ma se point ti lova second half te khan man mo awanga film lo taka thil ti an nei chuang lo reng Real Madrid in ma an hruai lai aggregate an in draw lai te khan kan khel molania lom le tia huaisen taka na zoka attack chiam tumna an nei lova an du tui lutuk le an do thei lutuk khan INKHEL ati munam lo lek zok hiala ma se nget taka an du anga an khel tlat na kha atopa chuan an chakpui tange a an team kai hruai tu Vincent Company du anga thu oi tlang taka an khel na khan an tan ra tha achua ta ani Real Madrid tan khachuan aggregate an la in draw laya red card an choi kha apoi leya red card choi lo ta sela Luis Diaz khan khatianga gola pe na rem chang kha anei lo mai thei an tlem jong nuwa Real player ten concentration an lost 20 alanga chu pressure chu an chiat pui Diaz an ape don khan player tu man an chil man lova Diaz khan penalty area pon theta tanga ape chungin space anei zaw angreng le Real hian an tlem jong nuwa anin siam rem main goal an chua ani ber maya Bayernin an tam jong na an tangkai pui thung UEFA Champions League club ROPUI ber Real Madrid hian an tlem jong nuwa goal ni an chua an tan chuan Allianz Arena a Bayern le thal ngai na awm talavani he matcha hian Real Madrid hi van nei se chuan chak thei tur khopa chance nei tha an nia chuti rual chuan Bayern hi van nei wang ngora chakti tur an ni lova INKHEL an thununa an duang taka khel chunga chak an ni golkhung na rem chang po anin siam tam jok chu wangin tun tum chu Real Madrid a in Bayern hian chak an phuwa Bayern hian fak an phuwa ni second leg match hian player of the match Michael Olise Bayern forward hi thlana nia ani hian first half be se phak che lo ma sela ti swal anei mang chuang lova a goal bo be se angin anatok lo mai chawani chu po a clear to azir ani theidona second half phe chuan Michael Olise hi alang sar zuala goal poimo khungin a goal khungla goal satlia lo tak mai ani zui leng hala
chu wangin Michael Olise hi team tan apoi mona le tangkai na muin player of the match a thlan ani he match a hian hun tirla minute ruk chunga goal lu awangin Champions League chanchina knockout stage a match khata minute ruk chunga team panin goal an khung ve masak ber ania Manuel Neuer hian Champions League a quarterfinal match somni panga a khel tling ta boka Champions League a quarterfinal match khel tamber a teammate thin Thomas Muller record ani rualta ani Bayern-in goal khung khol Hurricane hian tun season Champions League a hian goal som pahnih a khung tingta a Champions League season khata goal khung tamber record asiam season masa a goal som pakhat a khung kha a khum ta a Hurricane hian season kalmek Champions League a hian goal tamjok khung bel thei turin remchang ala nei don bok Mbappe hian tun season a Champions League a goal som panga khungin a hun a zota a Real Madrid player omto zong zinga Cristiano Ronaldo chau kha Mbappe aya Champions League season khata goal khung tam om chun niin Ronaldo khan goal som paruk le goal som pasari khung tlin tum aneya Mbappe hian kha a phak ve tari lavani Mbappe hian Champions League a goal som sari a khung tling ta Champions League a goal som sari khung tling tura match mangtlem pathum na ani Messi an mangtlem berin match som kwa amanga Lewandowski an dotin match som kwa pathum amanga Mbappe hian match som kwa pariat amang thung Turkish playmaker Arda Güler second somthum palina Real Madrid tan goal khung ani kha Real Madrid hian Champions League a goal an khung ma ber record thar ani ti hian Real Madrid hian tun season a La Liga champion no moi chau an be seita a ma se chu ta po an be sei a chhelea ma fwe tu Barcelona an phak lona point kwa ni in Barca an che chual fe lo chuan Real Madrid hian La Liga champion no moi an choi thei don lawani chu tiang din hmuna an dina wang chuan tuna alanda na tang chuan Real Madrid hi tun season a champion no moi choi mi lovin an nil don ni in alangta ani second leg match khel zo ani hian Bayern kai tu Vincent Kompany hian soyen possession nget zo kan nia goal kan khung mayang a ti ngai dan kan nei reng bok ma se Real Madrid chu Real Madrid an nia an lawom renga kan naute hian ril rupun mangdik an lan tirani fansin min pui thabok kan mabak len turin kan kal zelang atia Real Madrid kai tu Arbeloa hian soive bokin match ROPUI takania goal thum kan khunga goal khung narem chang dang kan nei bok player te impact nana satzia ka thia thiam pui leya Real Madrid hian UEFA Champions League no moi avoi som paruk nan tun season a an choi thei talo hi ana ani ka in chuanga kan zong kan hlan nu hian Madrid a kan kirang ati ti hian semi-final a Bayern-in hian PSG champion la hian machon don ta a anni pani hi Champions League a voi som panga anin machon to a voi khatma an line draw ngai lawani Bayern hi voi kwa chakin PSG hi voi ruk an chaka season masa khan league face a Bayern hi sikhat fain an chaka tun season a league face a bok PSG khelmo line machon lein Bayern hian red card choi chungin goal ni goal khatin PSG hi an ne ani ma se anin machon le na tur hi semi-final ani to dona bawruak shandai ani dona wangin adan adang don UEFA Champions League season kalmeka khelma bak semi-final match hi first leg April ni somni pariat jan lai pel dar som panhi le chanvea khelin PSG le Bayern anin machon masa anga atuk jan April ni somni poko jan lai pel dar som panhi le chanvea Atletico Madrid le Arsenal anin machon ve thung dona tichuan second leg a Arsenal le Atletico Madrid in machon masa ve lein Bayern le PSG in semi-final match an khar dona second leg hi mei ninga jan lai pela an khelanga mei ni ruk jan lai pela an khele don boka tichuan final match hi mei ni somthum jana an khel dona final hi an khel ma deuh hlek don zandar kwale achan vea kheltran tura ruwa man ani ole khatisin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se